Ekitabo kya Esiteri eshura y'okubanza omwigarro rugomero Mugabe Ahasuero. Omu busingye bwa Ahasuero wategyekire amashaza 127 okuruga Buhinde okuhika Ethiopia omu biro by'ogwo Mugabe Ahasuero kuyaabire ari ahangomu omuri Shushani orurembo orukuru omu mwaka gw'ogwakashatu akateeka obugyenyi yayeta abanyiginya be boona abagaragwa be abakuru b'amahe aba Buperisi na Bumedi abakungu hamwe n'abategyeki b'ago mashaza bateeranira omu maisho ge yamara ebiro 180 nayereka itungo ry'obugabe bwe n'ekitiinisa ky'obukuru bwe ekyabaire kihingurine. Ebiro ebyo ku byahwire yateekera abantu boona obugyenyi abakuru n'abato babaire bari omuri orwo rurembo rukuru Shushani bwamara ebiro 7 omu kibuga kya musiri gw'omu kikaari ky'omugabe. Aho hakaba hakingireho emikingo y'emyenda erikwera n'eya bururu ehanikirwe aha bugoye bwa bafuta n'obwa bujwa buhamiibwe empeta z'efeeza aha nyomyo z'amabaare agarikwetwa mabulo. Kandi aha mabaare agariira agarikutukura agarikwera aga kinekye n'agarikwiragura bataho ebitanda by'ezaabu n'eby'efeeza. Babanywisiza vinyo y'omugabe omu bintu by'ezaabu ebitarikushushana yatereka nyingi munonga nk'obufura bw'omugabe ku bwabaire buri. Abantu banywa nk'oku ebiragiro byabaire biri tihabaho omuntu owagyemwa ahabw'okuba omugabe akaba aragiire abatwari b'ekikaari kye boona kuheereza omuntu weena nk'oku arikwenda. N'omwigarro Vasita yateekera abakazi obugyenyi omu kikaari ky'omugabe Ahasuero. Ah'izooba rya 7 omugabe Ahasuero kuyagizire ebyera yaragiire Mehumani, Bizisa, Harabona, Bigusa na Baguta, Zesari na Karakasi abakunwa 7 ababaire bamuheereza kuleeta omwigarro Vasita omu maisho ge hajwire ekirunga ky'obugabe kworeka abantu n'abanyiginya oburungi bwe ahabw'okuba akaba ari murungi w'okureebwa. Konka omwigarro Vasita yanga kuhurira ekiragiro ky'omugabe yamutumireho abakunwa be ngu aije. Ekyo kyaleetera omugabe ekiniga kingi kyayenda kumubaarura. Bwanyuma omugabe yabuuza abahi b'obwengye ababaire nibamanya oku bitwazibwa ahabw'okuba niyo yabaire b'entwaza ye okubuuza abarikumanya ebiragiro n'emicwere y'emanja. Kandi abashaija ababaire nibakurata omugabe omu kitiinisa bakaba bari Karishena, Shesari, Adimasa, Tarushishi, Meresi, Marisena na Memukani. Abanyiginya 7 aba Buperisi na Bumedi ababaire bari empika mugabe biine emyanya mikuru erikukira ey'abandi omu ihanga. Omugabe yababuuza ati omu biragiro tugire tuti omwigarro Vasita oyangire kukora eki omugabe amutumireho abakunwa. Memukani yagarukamu ari omu maisho g'omugabe n'abanyiginya ati omwigarro Vasita takimwire ha mugabe wenka kureka ashobize n'aha banyiginya boona n'amahanga goona agari omu mashaza g'omugabe Ahasuero goona. Ahabw'okuba eki omwigarro akozire nikiija kumanywa abakazi boona kibareetere kugaya biibabo ahakuba nibaija kugira bati omugabe Ahasuero kayatumire omwigarro Vasita kwija omu maisho ge akanga. Kandi erizooba abanyiginyakazi ba Buperisi na Bumedi abahurira eki omwigarro akozire nibaija kukigambira abanyiginya b'omugabe boona. Ekirarugyemu habeho okugayana kwingi n'okugirira n'ekiniga. Nyakusinga kworabe nookisiima omugabe ateho ekiragiro ku Vasita tarigaruka omu maisho g'omugabe Ahasuero kandi kihandiikwe omu biragiro by'Abaperisi n'Abamedi kireke kuhindurwa. Bwanyuma omwanya gwe gw'obwigarro omugabe aguha ondiijo orikumuhisa emicwe. Kitwe ekiragiro ky'omugabe kukirarangwa omu bugabe bwe bwona nk'oku bwingana abakazi boona nibaija kutiina biibabo ab'ekitiinisa n'abatakiine. Obwo bwengye bwasiimwa omugabe n'abanyiginya omugabe yatwaza nk'oku Memukani yamuhabwire. Yatweka ebaruha omu mashaza g'obugabe bwe bwona omuri buri shaza nk'oku emihandiikire yaryo eri kandi n'omuri buri ihanga omu rurimi rwaryo ngu omushaija weena ashemereire kutegyeka eka ye kandi ngu nawe akibuzye omu rurimi rw'ihanga rye.